Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, now. See you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kum Shibenta ban kentiu ya kasap kapong jing samla ka kam yele kai football. Bat kum Shibenta ban dang yai ai ya rensa ni samla ba kinyo ban penpau ya kasap ile kai ba kidon ka ra jing Shai Sports and Culture Club kala beteng ban pelong ya tournament team kur ka khandai ya ka bala pli ka pratrik nai wi araja afsa hamaran yele kai jong ka snong nong flio. Ya kini ke tournament tim kur balawan Shibenta da sau pratli ki kur ba dia ka bala phia ki lai beta. Kata ke tournament ke Sanpo ja tingkah kusnam ke basilak tingkah ba ke tournament ke balai lak tingkah kusnam lawan ban play do ba Marcus Matkan we ni kinong yalam sing bahalang barem jong ke jala ha ke jinga don lang ki sarrash nong kathay nong klio ha ke jing khu ni ke tournament ke balai lak ha ke ni ke sing sedang kur singkli kala job da san lalai ya ke kur jana ha ke jinga shoot tie breaker hading ke jinga khai dan not la not ha ke jinga khun Ya kena ke klub ngalaseng nadu usnam araja khasau ya kena ke tournament timkur ngalas dang nabi usnam araja khasa jingtmu jungi kum ka klub boragwe hi nagaliang jogara jing Shai Sport Association kusara klub berkumju kum presiden juga klub nidon ya ke jingtmu banwanra hakmat ya ke jingnya jan bad ya ke jingnya apadan kiku kibadan hapo kajela lana kari kasi jungi kamtam kabri jong nyutra berapa ni dakwa banura ya kijingkala tekine kijing tumu jongi kum ka klub kubang laya lenti bro khandatili kisnam haka pamanta ni yi ka ulang kata kajing jajan kata kajing yi apadan kikur lengba kanika football tournament timku kapangi ni organize ki jengbu jongi haki lightly ki kategori ka beningkong habaya dai bakane ka tim ha ka ba price ka ba lailak kalong bon kikur hapo kene keri kasi jungi kidai kikur kebela he kilala banyela kai khamba te ladangi subu tangkuwe ke kategori kikur keberit kinem lakot borsu banya simbantala ne yo kompet bat kine kikur kebahe na takdang ni penlong no ya kene kebahe da kowe ka price bat ikiba khamrit kikur nile no da kowe pat ka price khnang ba ka jingila kai dan ka jingi simbanta kanlong ka ba pensumsiet ya kitu kikur kebi simbanta haba ki biang bo kene kowe pat katimkur area ka bangale kerpang menta kasnam kalong ba nakaliang jong kinong sungsnong jong kanong tliu area hi bra kowe kidon sipun kikul ki baret ki bomla banya simenta la kalong hakane ka baret la kalong ka bahe kila ai jingmot no yangi club ba sngo bahasa ban organize no sakawe pat ka timkur hapo area nong tliu ban yele kai be tang pranong sungsnong ha area nong tliu nata kada ngi warna lang ya kane ka price hapo area nong tliu ka timkur area nong tliu ngibu sanpo hajar nakato ka baret nile silak nakato ka bahe nile lailak nakata ni kine ki kategori menta haki lai benta bat bro lai benta ngidon sau praku menta kasih